Oh, kade mi sen, la kam da wal la ini. Pou yo sa la? Ma bezon men, da wal du pita ou kote ma di la. Sa pou fè radio? Men, ya baye kou an pita men, konen fam pou an timisi. Ah, ben ok. E de maten me ete a fè kou an fap. Ay, ba yon problem. Oui, men, na pale. Ben ok. Ba wal la ka ou an kom tou la. Ben ok, d'akor. Yeah. Depi ete a chap bay kouran sa, pou mal pren telefon nan pou m kou blo gel vase, de maten telefon mwen ti chanj men. Ah, m tou ale men. Telefon mwen ti chanj. Mwen fè moun pou yo men, on telefon meton de men motel telefon nan pa we. Ate, mwen fè moun pou yo nan tout kati. Kado tete, men pa pren baye sa. Demi man dem ki ton telefon la kay la. Pagyen moun lot bo, epi tou pou mkoun yala pou m vide m baka motel telefon nan. Ok. Bon, motel a te gen problem. E m pa jem mwen anjou, on liyo pasa an lot motel. E m pa jem mwen teknisyen nan motel. Ki le yo range motel sa la. Ok, m kompren kou a. E sa kwa jodi a gen kouran, pa dam mette telefon mwen la kay la m pa jen motel, epi jodi a gen kouran. M kompren. Nègè de a sa vole yo ye. M bral pou yo. Kapit la nou men, paske nou mboy man achè depi li pou ti frem nan men. Kapit la nou men. Kade, moun ti ba bon bousi men. Si la, wè lò ge teten sa yo, pa jom bin sa. Wè talon ba yon sot pasem nan klasa, n'telman mouve. Ki te dem di la? N'telman mouve. Ki te dem di ya? Non, ki te dem di ya? Aso, ou pa sot an teten ou sot di ya la? Ki sa m di la? N'zou bazi. Talon ba la grave, nou ba yon ki sot pasem nan klasa, ap di me, pou se fè an ekrele. Li bon moun, on ti Yes, kou baye Kalo? pou se fè a, li bon moun ti kou baye. On ti repon chouman siye tablo a, me sa fè tout baye li te ekri. Se men, evi wap di m sot di tete? Sa ve di samdi a mal dil men? Yo ba di piri li, Koman, ki sa ve di? piri li. E ou menm ki sot di pou se fè? Ou di pou se fè, ou di e sa fè tablo? E ba te informe, se gen a Boy, bon, mese la gen la. Mese bon m'explike nou an kouz. E se nou mat kon mote a te gen problem. A pil problem depi lòt. Mwen yo sot bay kouran la, men. Ok. Mese, eske nou jem mwen teknik se pase al nan mote a? Non? Pa jem ki pa m'kou paske al nan mote a. Eske Bon, mwen pa ba se yon... leve dable de Men, mote. yo pa m'yom vin al lot motel, mese. Mese, depi matin, m'kite telefon mwen la kay la. Li di charge baye, m'bakal mette nan charge baye, pa yon kou la. Just kite telefon nan la kay la, mese, men, manik vini men, gade kon mwen yon telefon. Gade kon mwen yon telefon. Mote a bala den nou? M'ba jen mote a mese. E tadiske, bon, mwen mal nan telefon nan, fanik pase kote mli di mwen la prete radyo nan paske li wek a gen kou. Mwen mal pren telefon nan mal blogel, la mwen ven mba jen mote a mese. Men mge ta kompren kou a mese. Mba kompren, mwen kompren sa kwa se, mwen mba kompren. Ba robon nou men. Kom nou pala den, mwen mge ta kompren kou a mese. Nègè de a choye, monte telefon mwen yo vole, pou yal balanse pou yo baye kou a mese.